Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manaag sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kun buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan og inahan, og higugmaa ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Og miingon si Jesus kaniya, kun buot kang mahingpit, lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya, balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Way usa nato nga nangandoy nga maimpierno. Naa ba? Kinsa dinhi ang nangandoy nga mosulod sa langit ta sa kamot. Kanang wa mo pataas impierno na automatic ha. Tanawa. Tuyok dayong utok ba? Inig-ingon kinsay gustong mosulod sa langit. Mausad na ang batan-on kating kaning niya sa Ebanghelyo, dato, batan-on pa, kugihan, buutan, naa siyang kasing-kasing, gusto gyud kong musod og langit. Pagkakita niya sa Ginoo nga nagwali si Jesus, ningon din siya, unsay akong buhaton. Gitagaan siyang Jesus og mga sugo. Natuman man niya, ang usa na lang kasugo mo'y kuwang. Ang katong unang sugo, gitawag to siya og moral life. Kana bang buutan, tarong nga kinabuhi. Nya naa day usa ka sugo nga mao gyud makapakumpleto, makapahingpit. Unsa naman? Human sa moral life, unsa may sunod? Wa mo kibaw? Kaniyang gisulti ba? Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Unsa man ang klasihas kinabuhi? Naa kay moral life, naa sad kay gaman. Poor life. Kabus na kinabuhi. Mao din ay makapahingpit nato, di ba? Usahay mo ingon man ta, perfect na gid akong life. Kay natuma na ginako tanan, nanakoy balay, nanakoy sakyanan, nilampos ng akong mga anak, stable na sad sila, sus pwede na gyud kong mubiya sa kinabuhi. Mao man atong gitawag og perfect life or butang nato successful life. Sa Ginoo day lahi day iya, human imong binuotan, human imo na put up ang tanan. Ang sunod ang buhaton, biyai ang tanan. Mubalik ka sa basic kadtong kalisod. Kadto bang mura kag batang gamay pagawas nimo sa kalibutan na wa gyud kay gihuptan bisag usa.
Kana di ay mo'y makahatag og tinuod nga perfect life. Sige, lingiyay mong tupad. Yung na mamiya na tastanan. Yan na, tupad ni mo ba na biyaan tanan ng tanan. Oh, kapila gina gibalik-balik ni Hesus. Kinsa tong dili mo biya sa iyang amahan, inahan, bana, asawa, anak, balay, trabaho, ug sa iyang kinabuhi, dili angay kanako. Mao na igi pangusgan ni Padre Pio Diez ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos ug ni Hesus mismo ug sa mahal nga Birhen Maria, gipakita gid nila dinhis kalibutan nga ang ilang kinabuhi kabos. Napo man ay kamo nagsuon kuno sila si Pope Pius X o niya ikaduha ni siyang anak. Nahimo siyang Santo Papa, pero ang una niyang gitudluan sa pagpuyo sa kakabos mao ang iyang kaugalingon ug ang iyang mga igsuon. Iya gyung giingnan magpabilin tang kabos kay dili ta malangit kung magpadato ta. Sunang ka Santo Papa, pila na kay kwarta ana. Kakwarta magani ning pare magdupa-dupa unsa na kanang Santo Papa. Di ba? Pero ang iya yung gitudlo, magpabilin tang kabos. Hasta siya, pabilin siyang kabos. Kano ba? Lingi ay mong tupad ikaduha. Kanang istoryahe yun. Yung na malipay kagwa kay kwarta. Yung na kono. Na malipay kagwa na kay kwarta. Na kana mo isakto. Sigig padigkamot, na stress na lang kadiha, nangaway na lang kasi imong mga kauban sa trabaho, nangaway lang ka na imong silingan, hasta imo igsuon, giaway pa nimo, hasta imong ginikanan, giaway na nimo tungod anang utang, tungod anang mga kabilin, magunay na ang ginikanan og mga anak og away, pastilan, hasta dinhis parokya, mag-away na ta. Tungod lang anang gagmay kayong mga butang, imo ng daog-daogon, imong isig katao, imo ng pakauwawan, apil ng pare. Tungod lang ana, pabiyaan man din as Ginoo di ay. Nya anha na ta mag-away, na, patay ka diha. So mo na ito itudlo. Sakto ba na, dili? Kisay mo ingon ang gitudlo ni Kristo sakto. Taas sa kamot. Kanang wa mo taas yawan o na. O niya, mamaligya na murustanan ninyong mga kabtangan, niya ipalit ninyong slot. Narabataroy bagong slot, gihunong to natong atong katong SBF dag na para sa atong kumbinto, para sa atong parokya, kay gihangyo ta sa Archdiocese na mo support sa pagpangitag kwarta aning National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong pangitaonong kwarta 10 million. Naatay gibaligya nga slots, 100,000 ka slots nga gitawag og holy pads. Ang atong madawat holiness, peace, and divine salvation. Ang ato sang mahatag natos mga pare, holiness, peace, and divine salvation. Kay mag-retreat mamiani, tulo ka adlaw, mga 3,000 tingali mi ka pare. Ala, pamalit mo, 100 raman pesos. Pamalit mo. Kanya kung wa mo ikapalit, ibaligya ang imong pipila ka butang. Tingali mo, baligya kag cellphone, kapalit na siguro kag usa ka slot or 5. Okay. Ay ra sa mahala kay baligya imong cellphone. Baligya nimo ang kanang imong cellphone nga tag palit nimo 10,000, ibaligya ba na nimo lag 500 o di kapalit na kag 5 ka slots. Ano ba? Nya maglakaw din ka wa na kay cellphone. Practice ba? Og detachment. In kadi man ganahan man ta ko mo palit father o kana ganing mga
kuan mga 10 slots. Pasabot ang 10 slots pilam na 1,000. 500 na may halin sa imong cellphone. Ang imo na sang kuan kanang sa may imo ikabaligi ada sa imong balay. Imong unsa pa imong mabaligya, imo bakang iprinda ang imong alahas nga gamay kanang kwintas. Iprinda nimo niya ang madawat nimo ato, imong idugang haron mahimong 1,000. Nganong gibuhat man na nimo, magpractice ko aning pagbaligya sa tanan ug ihatag ngadtos mga kabos. Ihatag sa simbahan. Kay ang simbahan mao man ang tinuod nga kabos, Church of the Poor. Ning kay kadato ng simbahan pader. Adi kanang nagpadato matud pa ni San Pio X, mauna sila yung mga yawanon nga niya sa simbahan. Munang naingon siya, let us restore, let us renew all things in Christ. Kay ni ay daghang mga yawa sa simbahan, ug ang iyang gitawag og mga yawa mao kining mga tao nga gikalimtan ang doktrina sa simbahan, ang basic law sa simbahan aron i-implement ang ilang gustong mahitabo nga ila ra gyud personal kana bang muhaom sa kalibutan. Nya unsa may muhaom sa kalibutan kay magsigi maginig usab-usab kana gyung kwarta. Asa ta makakwarta kada gyud. Mao na gisilutan sa Ginoo ang mga Israelita sa unang pagbasa kay magsigi na sila simbas mga Diyos sa mga lain-lain nga mga tao tungod kay nag-introduce man kani simbahan ning Ginoo nindot kay kag-ani simba sa taan ng Diyos sa uma kani himuan kay lampos gyud ka sa imong pag-eskwela Diyos na sa edukasyon kani ihalad ni di ba kanang imong tanan nga kinabuhi puno ginas kalipay Diyos na sad sa pleasures and happiness wala pulos na tanan nagsimba ani man daghan ato dinhi isulob ni kay pang good luck ni siya nadayon mudaghan imong kwarta isulob ni kay mawala ginang tanan nga mga kaning dautan mo na mga bata na isulob announce na punsiras na pay color unsa man sumpa na sa mga dautan sumpa mamatay ra gyapon na sumpa kadiha mao na atong tuo-tuo daghan na kayong tuo-tuo hangtod na sad ang makalipay Diyos sa kalipay unsa na maroy Diyos sa kalipay sigig tudlo ninyo malipay jud ka kung mubatan-on imong naong mauna kuluran ang buhok nidhiran ang naong kiskisan ang kilay nindot gyud na imong kinabuhi basta jutay ra imong anak two child policy palaygit dayon inighuman sa duha ka anak inom din ana mga pills nyagwa gani anak hilak-hilak na Lord taga itaw mig baby Lord taga imig baby inigawas nas baby kanina lang Lord ha ayaw na gyud sunod ning kaunya mamabdos pa man ka kay 30 pa may imong edad palaygit na ko oy pagkondom diha mga buangon mo wa magkondom ang pare kamom kondom na mo diha Ang sawa man na mo paggamit anak, wa man sad mi anak, wa man sad mi paanakan. Pasabot ba sunda ang Ginoo? Nya unsa may mahitabo? Anaa dayoy holiness and happiness of life. Matud pas tubag nato sa Salmo. Unsa tay atong tubag? Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Hinumduman lang tas Ginoo basta kita mismo mutuman sa iyang mga sugo. Di sa kita niya isalikway. Muna diri sa unang pagbasa,
kung motuman sila sa mga maghuhukom, munindot ilang kinabuhi. Pero matod pa diri, inig kamatay sa maghuhukom, mubalik na pod sila sa ilang naandan, mga daot na pod sila. Pero karon God, inigsimba ninyo, inigwali na ko, mayngon mo, bitaw, sus, praise the Lord, yun, mao ginay sakto, inigabalik dito sa balay, tuwa na, pangaway na sa danang silingan. sige, lingay mo tupad. Nasugod karon, maghigugmaay na kita kanunay. Ina. Na, kanang mga marites, higugmaan na. Kanang sigig post ni mo diha sa social media, nga gidaot ka, higugmaan na. Kanang gasigi og panaway nimo kay bugo ka, kay bati kag naong, ana, higugmaan na. Kanang gasigig pangasaba nimo nga baga kag naong, kay wa jud ka kabayad sa utang, higugmaan na. No? Kanang kabit sa imong banab, higugmaan na. Kanang kabit sa imong asawa, patya dili, higugmaan na. Higugmaa. Nya, ang pare, unsaon man sad? Higugmaa, unsaon man? Paliting slat, huddag palit. Aw na to, di ba na magkapakapas kalipay ng parian? Di ba? Sige, nindog na ta.